Yeah. Awungitshele wena Mr. Ramaphosa uthi amashangana ahambe awusawafuni from Monday. Wabona namhlanje 14 February Valentine Days. Awubheki amakwerekwere wonke la ama-passport wonke la enze umsebenzi lo uzofika ungena khona wena uthi ha umuzi wami i-office yami i-department yami njani back kwerekwere kuphela lela ama-passport kuphela awubheki abekho lokuma-Valentine babhisi yakwenza imali basebenza awubheki mara wena uthi ha mandeni kemele kahle amaphoyisa ama-contractor njani kuphi ngakuphi kakhona just tell me ukuthi ngakuphi baza kuphi ibani uzoyaka izinto senjiko ibani uzokushela amabloko wena Ramaphosa ibani uzokenzela imisebenzi uzokakela izindlo la kanje abantu bakubabhisi bahleli endlini bathi ngama-Valentine banganamali futhi bangakwazi ukuthenga nesiluka bangakwazi ukuthenga nento enansi for abafazi bakhe ama-Valentine uzobona usuku thina manje masisifika endlini